سلاوی var باشه van هونچوان باشن هیویدکم هر تشل گردلی و بارونی رو حب مرحبا رونی بخیراتی. مرحبا سرچاوی من سلاو و رزگوته و جبوی کسی من ها تماشا بکن. مالات آوا گلکس باستکم و روزی برنامه ما tam ne serkefti bujberhen meselein tekniki لیرو ام دیبینن اینترنت تا مینا شیرانه ماشاءالله ام ببیجن اینترنت هم باشه رو هیوید کموی تانی داوی حتی داوی بساره. از دیرو چه مرد کم زنی یا کردان شهر دار راوستاندن و ترک به حرکتن گلو اف ترک دنا با خودش خود تجیب بون لمعنا دیگریان مخالفت وان و اقتدار وان شروان اقتدارش خود پر مشهوره دنا و ترکانده لیتام راستی وی به واژوی هم هاتیه ایدی تو چه دبینی چیه افده کو دولابه لهمبر جه به معنات تو چه معنات ده کرم که یعنی از بخواه بهاوی وی مثلا کردا دپشتریکا کردا ویا وکه دبی چه یا باشیا که یا نباشیا که یا تکیه خو به هیه یعنی دبی چه دقفا یکمین دا تکیه خو به هیه نه نقریب نه یعنی وسا خواندن ام خوانه کی مزند کنم دبیجین همبری می اشتر بوی همبری وی پی واژوی ویا نه یعنی دپشتریکا که ناف ترکی دا زمانی دبی چه Osmanlı da bekte lav bav dukuşt bav lav dukuşt bra dukuşt jboy tarta ev şereki jboy ve ama ev şer bingahawi yani çava da speaker Ekrem İmamoğlu ji qodê vê dewlet da yani ava dibêjin dibêçe komara Tirkiye ra Recep Tayyip Erdoğan'ekî nû bû ama Recep Tayyip Erdoğan li ser xeta birayên Müslümîn bi hinekî wê hêlê da yani senteza dibêçe İslam û Türk tev dibir bi hawakî pir zêde xeteriyake ki mezin neda pêşxwe yani hinekî hat kontrol kirin hinekî hat kontrol kirin bi taybet jî hêla Baxçelî ve yani kengî wî û Baxçelî milê xwendan hev dibêçe hevaltiyakek dest pê kir Erdoğan bi hawakî ket bin kontrola dewleta ku hişê dewleta Tirkiye ki li ser wa qodên senteza İslam û MHP hatibû avakirin Erdoğan jî zaten dît çendê ewlî destpêkê Erdoğan hinekî meydan ji wê qodara ji wê dewletê ra ji wê xwend lêbelê Erdoğan jî wa kir na heger xwe nedir keleka van û xizmetê ji dewletê ra neke bi tu hawî nikane xwe jî biparêze lê Ekrem İmamoğlu'yê niha ev 5 sala an 10 sala an 6 sala derketiye holê ji vê senteza ji vê qodê dewlet dixwaze dûr e çima dûr e yani ne kemalîst e û ne jî ji dibêçe ji bêndera İslamê jî nayê karakterekî nû e yek Erdoğan tê dibe du Ekrem İmamoğlu wexta were yani û tedî hinek daxuyanî wî jî dereqê Kurda da nêzîktiya wî jî dereqê Kurda da diyar e kêm zêde diyar e yani ne yani qodên CHP naşopîne ne qodên CHP dişopîne qodê CHP em ji çi wextê zanin em ji destpêka Komarê Hetanî Deniz Baykal zane yani ev qodên kemalîst naşopîne û rixmî wê Özgür Özel jî xwedayî kereka wê her du jî bi eslê xwe bi koka xwe ne Türk in yani ser vê qodê mezin nebûnin welhasıl xeterî dibîne yekemîn ji bo Erdoğan xeteriyake mezin e çünkü piştî Erdoğan jî hewce bi hawakî ev xeta Baxçelî û Erdoğan diyar dike dewletê birêve bibe lêbelê diyar e wexta Ekrem İmamoğlu holê be Ekrem İmamoğlu dibêçe bi hawakî telef nebe ev xet yani dewlet wê destê Ekrem İmamoğlu keve ev jî xeteriyake mezin e yekemîn ji bo Erdoğan da ku yani carek din kanıbe be endam û carek din jî kanıbe be hilbijartin ama ev operasyona hatê meşandin ne hew Erdoğan dimeşîne ji bo textê xwe yani win e dibêçe yani tedî bi Tirkî dibe ya kazan win e yani Erdoğan careke din kanıbe be endam û careke din be hilbijartin lê Baxçelî jî û dewleta Kur jî ya ki Baxçelî û dibêçe rêhevalên wî hevreyên wî serkêşiya wê dike
اوجی به هوا کی محصول یواش درکتیه ولی اف جهبه به هوا کی تک و بن باندور و تک و دست الکجیان یعنی خطا محبی شر مزن الویدری یعنی اف اپراسیون نهال ترکی تیم شاندن لهمبری اکرم امام و özgür özel ev nehewj hêla Erdogan tê meşandin ji hemî hêlê qadên dewletê ve û serkêşî wê herî mezin piştgirê wê herî mezin dewlet Baxşelî xweta dewlet Baxşelî ye li daxaniyê Mansur Yavaş bineve Mansur Yavaş nexwe dide vê hêlê nexwe dide vê hêlê ama her rawîçiya daxaniyekê dike jî di nav hevokadan jî bi hawakî davêje ji Dem Partiye davêje ji Kurda da والحاصل li vê derê operasyoneke wisa ye ha ev tedî evê niha weke Kılıçdaroğlu na hatiye ser binere operasyona Kılıçdaroğlu pê hatiye ser ê li pişta Kılıçdaroğlu kînin ê hatin navenda CHP وكسانا كيبون حمي جبنجها يعني حمي زاروكين محبين شتي محبين مافيا محبين أنقرين حمي وانا قلشداroğlu havalin Kılıçdaroğlu nikana organize bike وقتا محب ülkücü devlet Bahçeli وانا organize neke و نشینن وی دری وانا نبه هما دبیچه بسری خوا رابونه چونن وی دری و خدانن بونن اسکرین کمال Kılıçdaroğlu hatta نیوی روژه دخواستن Kılıçdaroğlu بکشن دلیل چوبوکلو بول کدری بود گو بشوتینه تم مالی بشوتینه Kürde Aleviye Kızılbaş'a bişevtine yani hev qazî aslında Kılıçdaroğlu dikarin ama li vê hem çi dibînin operasyoneke paralel heye hem ji hêla MHP ve hem ji hêla Erdogan ve yani herkes gorê berjewendiyê xwe hev hatine operasyonekê meşandin tu tekiliya xwe bi Kurdan nîne ama dawiya dawiyê yani bi Kurda tekiliya xwe heye bi gelê Kurd tekiliya xwe heye ama tabii ki demokrasiyake dibê çe refaheke li Tirkiye hebe Kurd jî dibê çe fayde dibîne û tu nevîje ew jî fayde nabîne zulmek hebe Kurd jî dikeve ber bayê wê zulmê an bereketek hebe jî Kurd jî dibê çe tûrê xwe da dikire muhakkak bandora xwe Kurda heye ama wexta em werin dibê çe spesifîk yani werin ser vê konjektörê îro yani ev pêvajoya tê meşandin li wê re têkildar li hemberî wê ye ya nizanim keleka wê ya li dijî wê ye ya ev operasyoneke ya darbekeke li hemberî vê pêvajoyê ye ev xwendinekeke yê vê şirovê jî bike ew jî zane xwendineke şaş e ama em herkes dixwazin dibê çe em xwe bikin navenda her tiştî ev normal e ev tiştekî însanî ye ez wisa dixwînim Lê dîsa jî di dawiya dawî de wekheviya Kurd û Tirka çêbû êdî di mesela qayyûm de be di mesela bêedaletiyê de be jî qet nebe aniha êdî hêdî em dibin wekê hev tu çi dibêjî rast e ne rast e yani kanêk ez qeşmertiyakê bikim yani Xwedê em ji mutlak butlan ya jî dibê çe betalkirina mutlak stran yani qayyûm qenekê dewletê bi zordestî dihat dibê çe yani dest dizan ser dezgehên me saziyên me şaredariyên me ama ev tiştê van mesela Tirkî dibêjin ya mutlak butlan an em kurmancî jî dibêjin bi Kurdî em dibêjin betalkirina mutlak yani Xwedê em ji wê strandine yani ecêba mestir henin şerê Kurda û Tirka cara nesekiniye ev şerekî pêl bi pêl e şerekî ne em bibêjin 24 saat da û vê nav germî germ tê meşandin ama şerê nav devleta Türk de zaten şerê text û şerê hêzê û şerê rêvebirina dewletê û şerê fikrî zaten wer tê meşandin welhasil ez vêm qey li vê derê tiştê Kurd bike şerê Ereb û Ereba Kurd nikan bibe xêrdaşê şerê Ereb û Ereba an bibe hêlgirên şerê Ereb û Ereba yan şerê Türk û Türkan ya şerên Fars û Farisan ev şerê wan in Kurd xeta wî bawer dikim û heta niha jî daxuyaniyên siyaseta Kurd daxuyaniyên demê baş e yani tiştekî ahlakî heye hewceyê mirov bibêje ev tiştekî şaş e tiştekî derî demokrasiyê ye ama dawiya re jî Kurd jî nikane bibe hifadê cangoriyên hifadê Türka seva Türka her Türka xwe ya xwe bide herîkekê û bi hawakî dêla xwe li xwe xe ev pirsgirêka Türka ye ama tabii ki tiştekî ahlakî li holê heye şaş e dijî demokrasiyê ye li Tirkiye kesê qala demokrasiyê bike wê bibêje demokrasî tê û azadî tê û nizanim
هيا مكوسا تركيا هي كوني بنا روي شبه وانا خونه تجي مش رجع عوض بيجي وانا خونه تركيا نا ديمقراطية هي ونا آزاديتي ونا ما في جنيه هي ونا ما في كرد هي ونا ما في هاتيان هي ونا ما في تركال هم بري تركا هي يعني دبي شهير دستي كذا به ظالم رجلات نابين من بريتم دبوت يا ابين 6 سال دبيجم قارانا هرچو هوايا مروف نكان لي كبوكا بفروشه و بينوكا خديكا يي وسابقا قد خابينن ما انجام وين روجاوادي ما انجام وين نام دبي چل باشور دبينه ما انجام وين هم دبينه رجلات نابین گارانا هرچو هوایا یه لین کبوکا خودی بکه و پیمپیلوکا دبی چه بفرینه و لسلمان هلبستا و اونزانم تشتاب بنفسینه و بی هوا جواکیش بری و ببین درواد که خود هی هاتنا خاپاندن اما جواکیش دخابینه گوتنا خوش بیر نه که لسروی آنکتوتا تایا در حق عسکری ده دیمنی خورته که هات برچاوی من مخواست از به حوالا را پارو بکم بنیره چقاس خوشتا خورته که کرد هی به تو آوی اخافتنا به ترکی رد دکه یعنی اخافتنا ترکی رد دکه عسکر ده چون پیشی لیدگره دبیجه وقتا تی عسکری هاتیه دبی تو ایمزه بدیمه از 2 هفته مهله ددم ته دبی تو دبی بچی عسکریت ترکا خورته ما اخافتنا به ترکی رد دکه به کردی برسف دده دبیجه از ایمزه ناکم و از عسکریه جی رد دکم از نایم که هم به هرالی تماشه بکن عجایب تشتی که خوشه مخصوص تريش كنا في إمزا نابجي أو بنويسن إمزادان إمتنا دعوة خلاص واني جبكوا أو توبيزي كتبوا خلقي عاجز كن مثلا رابن تريش كنا مثلا وانا وعا از إمزا نابكن ها ما بلتوي از إمزا نابكن مجبور نينم از إمزا كن İmza atmam مجبور نينم نخير مجبور نينم Tamam imza atmazsam ben seni alır askerlik şubesine. تني كاري ببي Askerlik şubesine götür. تني كاري مبي Kimlik alabilir mi? كم شو خم داوي كوارا نانا از ما اسكري ناكريه ادوي غير إمزا كي وز إنسان İmza atacak askerlik şubesine 15 gün içinde gitmesi gerekiyor. Ben burada şu an gözetim altına almak zorunda kalacağım. نا 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 Ne askerlik şubesi? Ya ne kadar ki? Gerek var hiç bence imzadan imtina gelebilsin ise. Evet diyor vay. Biliyorsun demek ki. Ya Türkiye fat zanım, az Türkiye haber nadım. Devlet de o sabın visi. Ben Kürtçe bilmiyorum. Tabii keyif akay yani. İmzadan İmzadan imtina da visi. Diğer türlü valizini aldıracağım. Arkadaşlar bekleyip ne yapayım? Na tülü garip ki. Tülü garip mi bigiri? Ne? Tülü deri imzadan imtina ben visi. Mecbur neyim az imza ki? Kürtçe biliyor musunuz? Evet. Türkiye zan az imza nakım. Gerekçe. Na imza nakım yani. Gerekçe. Ben kime imza ki? Ne diyor? Az askeri nakım yani. Askeri nakım yani o imzayı nakım. Atmadığı takdirde buradan alıp şu anda idari gözetim altına askerlik şubesine götürüp süresiz olarak direkt olarak askerlik şubesine teslim edelim. Tülü garip mi? Ulaşmak istiyorsa kendini. Beja tülü garip mi yani? Tülü garip mi yani? Hakiki tevsat ne? Az mecbur neyim imza ki? Şunu sorsana, daha öncesinde herhangi bir tebliğ yapılmış mı askerliklerle? Geri ne? Tam keyif akay az imza nakım. Sen yani bunun cezasını gene ödeyeceksin. Bir şey fark etmez. نه cezavi icra. Sen yapmış zaten. قانونها خلاف versek ne? نه نه Abi beni alakadar etmiyor. Benim idari kapsamda... Sen işin varsa valizini indir kalsın. نه İşin varsa تشکیل ساعت نه کاری تشکیل ساعت ne Yarım yani? saat beklemesi Yapacak bir şey yok. نه تشکیل ساعت ne? Yarım saat bekleyeceğiz. Sen nif saat çekin. Arkadaşın imzasını atacak, bırakacak. İmzasını atmıyor. İmzasını Hadi, atmak için hadi, memlekte hadi. tutarak Nasıl mı? İmza atmıyor mu? Tamam. He? İmza mı atmıyor? İmza atmıyor arkadaşlar. Ne imza ne yapayım? نه مخصوص درشت زانی. نه مخصوص درشت. Ama ne mخصوص درشت. Abi Ne askeri ne ki ya? abi bizi bekletme çünkü daha ben dönüyorum. Ne rast Abi rast. ben bekletmek Yo, zorundayım. ben size demiyorum. Diyorum ben size demiyorum. Ben onlara diyorum. Ama şunu Ne o mخصوص. O mخصوص. o tutanak imza atsa da atmasa da o tutanak geçerli zaten. Bir şey fark etmez. مخصوص درشت. نه imza ne yapayım? Evet ben visin imzadan imtina dava خلاص. زانی جبه کو او توپیزی کجبو خلقی عاجز کن مثلا رابن تريش کن yani mesela ona var. Az imza nakım. چجی فهم کرد یا چه قص خوشه بفکر کرونی هجمار خورتن ما ایکو عسکریه دولت ترکیه رد کن و خفتنا به ترکیه رد کن اگر پر زیده به دولت ترکیه حقیقتا بلوکت به ها نکاره گاو باوجه
میلیونان خورت کرد تف به هفره اوسا کردی باقفن ببیجه زمان تیجی قسناکم از من معسکری تیجی امضای جنادم ده چید کی بکه و چون به حقیقتا قد تشتي اشترى بيجم تشتي ايمن قوة كرونية سقط بيجم تشتي يعني حفص على الرهنية تشتي سباريزم هذا وقتها هشمنديا ككردستاني كردوارين تو برستي تناف قلده فدي بك ويوصل به البرخدانه كبهم بايه وقتها هشمنديا كالهمبري دا بالكريه تتيخ ناف قل تقال براتيا تركان وانزان ويا نكا وتقال ديمقراطيا تركي نكا تبيجمرا نكا بيفان وتفينك توضح شمندياك كان توي يا امكرنا تو فرست امكرن تدينها ام بوي هوا جتي هنغاطنيا بوي هوا ام حنتكا دخانيا شبو تفقرا حقكيبو تفقرا بري زوجن عمو يعني اسقالا صالي نوديدكم وقت ما تقولتن دبيتشا استرانين ام دبيتشا ام قومي ارينين ام ان اجتمان ان كردستان ان امان يا وقت بسترانين شوان برور يا كدبيتشا كينن الروح وقت تيك نافقل تبري خبدا في خطي في روحي تيك نافقل اما لسر شخطي لسر خطك ك دبيتشا بجنا ما في جنيب بباريزه ما في خزاي بباريزه ما في مروایی بپاریزه ما في حیوان بپاریزه ما في جهان گردونی بپاریزه و هر وها ما في دموکراسی بپاریزه لگل وانا اما بنگهاوی بندراوی باخچهوی وقتا نتواوی به کردستان به و لهمبری داگرکریه دبی چه شیار ببه او کسی وی عذاب به و کسانای و عذاب به او کسانا ذاتا نحو چکی بده تی خو شر بکن زمالا خدا شر بکن دبی چه دما دهره مارکت زانه چه بکرو چه نکره شر دکه چه بپیو چه نپیو شر دکه چه بفکر و نفکره وی هاوی شر دکه لکیجان تلویزیون گوداری که و نه گوداری که شر دکه او کسی ما یعنی او کسی نهاد پیوه بابا کی بزمان سرحدی دی پیوه زوار کمیش هلا سرحدی به دبی چه وکرونی کردکی ایدئالی از دبینم کرد گرکتی که به خطی وقتا کرد سر به خطی به واقع کردا دبی چه داویه دا هر کسی الهمبری وی پس بکه چونکی سر خطا نتوی پولیتیک بویه سر خطا نتوی ما فی جنید پاریز ما فی مروایی پاریز ما فی دموکراسی پاریز ما فی قضای پاریز ما فی جهان پاریز او نتو پروره نتو پرست ولات پاریز لسمکو خودی در کول شیخ سعید خودی در کول علی شیر خودی در کول او لبریز اجلان خودی در کول ملا مصطفی مزن جنرال کردی مزن خودی در کول او همین کرد خودی در کول و جهمیان خودی دکه ام کس کردکی ایدئاله وی بدلی بده وی جزا بخواه نه مسئله اما وقتا دو نتوکی به وی هوا آماده بکه لهمبری کس نکاشار بکه یعنی تک لهمبری وی شر نابه و لهمبری وی قرقرنجی پیک نایی چونکه چما نه یک و نه دو و نه سه و نه چار و نه هزار و نه 10,000 وقتا ایجا به وی هوا تو وی روحی تیخ 4 پرچین کردستانی دما شر بجی افکسی ویل پیشیه به لماسا لسر ماسا دموکراسی دبیچه دیپلوماسی لماسا آشتیه افکس دانوی چی به پاریزه چونه پاریزه چونکه خطا وی دیاله والحاصل سکنه که پر پیروز دبینم اما انسان به وی آوای نه مجبورم بکنه چارچوبه ریختنه کی جرونی یعنی نه مجبورن گریده طبی نه مجبور یا ذاتن وانا گریدای حق از گوتنا تب بشکل ببرم اف کس گریدای اف گوتنا تب بشکل ببرم اف کس گریدای حمی ریختن ای چه ریختن چه ریختن لسر مافی کرد لسر حقی کرد لسر ملک کرد گوتنا وی هبه گافه گاویتی به اوج حمیارا وی چپتال هم او گریدای کردستانیه وی سبی گریدای دبی چه ایرو گریدای پککی سبی وی گریدای ایدم به چونکی خطاوی دیاره او کس جتل هنگین کرد را هاج وی اولیبه جیره ناکه به ریزیه ناکه چما وید بیشم نه دولت ترکیه جبو ایرشی کردان بکه کردان کاتگوریزه که دبن ناوی کجکی ده تداویج حبسی دبن ناوی پارتیا کارکری کردستان ده تداویج حبسی به شکلی که دخه یعنی کراسه کی لتد که اجد بیجه خورد اندی شکلی تنه دبکو تنه کرد بن دبکو او حمی کسایتی کو تناوی آنگوتن دبکو قط یکی جوان ناس نکه
tekilyawi bi tur rexistinî re tune be tenê dikare bibêje yani bayet kare bibe numune ji bo hemû gencên welatê me tenê dikare bibêje arkadaş ez Kurdim Kurdî daxivim ez ji eskeriyê nefret dikim ji kuştina insana nefret dikim ez naçim eskeriyê sîneh nagirim destê xwe ez nakemim bin emrê eskeriyê wezîfeyekî wisa an netewî jî red dikim baş e dikare bibêje û behsa tur rêxistinekî jî nakim endamê tur rêxistinekî tu komeleyekî jî ninim şexsim û Kurdim ez wisa tevdigerim wê demê dewleta Tirkiye nikare ji te re tiştekî bibêje nikare te bixe nava kirasîkî دوی معنی de mi got yani. Tabii ki. Aynı hemen tiştî dibêjim û velhasıl yani li vê derê da em Mîna me mesela ona em ji xwe re kanalekî me vekirî em ji xwe re vê derê daxivin em herî var ji xwe re tişta dibêjin ma em mecbûrin girêdayê rêxistinekî bin na em girêdayê xetekî ne em girêdayê mantalîteyekî ne ew mantalîta me 30-40 sal bi me re ye xeta netewî ye tiştekî ne zêde ye îjab nake merû teoriyên pir zêde jî çêbike ji bo vê xetê milletê dünya alemê çawa dijî em ê ji wisa bijî cîranê me xwedî kîja heqîne em jî xwedî wê heqî bin ew qas yani ew qas hêsan e ha teoriyekî wisa dûr û dirêj îjab nake mesela hezkirina ji xwezayê parastina mafê jinê vana ji xwe tiştên universelin gerdûnî ne Greenpeace heye ji bo parastina xwezayê xwe dide kuştin mesela bi milyonan endamê wê hene û saziya Greenpeace ne wekî din tonkî feminîst komeleyên feminîst hene mafê jinê diparêzin normal her derê dünyayê komeleyên parastina jinan hene komeleyên parastina xwezayê hene tu eleqa van xebatan bi xebatên netewî tune ye mesela cana em dibîsim li Rojavayê Kurdistanê dibêje YPJ wê tu carî rê nede ku mafê jinê were bimpêkirin ya li Rojavayê Kurdistanê her tişt temam biye mafê netewî temam biye sırf mafê jinê maye ya her tişt temam bû Kurdbûn meşrû bû tamam heqê Kurdan bû garantî perwerdeyî bû garantî artêşa Kurdan jî çêbû tenê maye mafê jinê ji ber vê yekê bi salan em vê rexne dikin em dibêjin ev şaş e evveliyet mühimin wextê ku netewa te neyê nas kirin jina te qet nayê nas kirin zarokê te jî nayê nas kirin kuşkê te jî nayê nas kirin tu tiştekî te nayê nas kirin wextê ku tu dixwazî di cîhana Sûriyê de cîhana rojata navîn de di siyasetê de bê nasname tenê weke nasnama jin weke cinsiyet nasnama jinê derkeve pêş eger armanca te sirf ev be wê demê îjab nake em bahsa Kurd û Kurdistanê bikin em bibêjin em komeleyekî parastina jinê ve bikin mafê jinê ji xwe di zimanê latînî de fam ne feminîst ji wê derê tê yani jimparêzî yani feminîzm îdeolojiyê wî çi dibe bila bibe dawî de jî jimparêzî ye yani Kurdiya wî wê demê me ji xwe re komeleyên feminîst ve dike ji xwe re ji bo mafê jina dikare tê bikuşe lê digel her tiştî ez behsa wî nakim ez mezin dibînim lê ev tekuşîna mezin divê piştî tekuşîna netewî were tekuşînekî mezin e mafê jinê ama piştî tekuşîna netewî divê were di rêzê de merû here yani rêz bide yani ji boy Kurda ji boy Almana ne meseleyî dewleta wê heye netew ava bûye an ji boy Fransa ew ne meseleyî ama dibê çi ev neqeba Kurd têda ji boî wî ev meseleyî ya newata îro Kurdistanê heba ez dibê miqey dibû mafê jinê bi başertî yekemîn mînak didim ama Kurd îro pirsgirêka wî ya a bingehîn ne La ilahe illallah Kurd gerek berê xilasiya Kurdistanê be an azadiya wê be an statya wê be an dibê çe serxwebûna wê be yani elîfa wê alfabaya wê ya yekemîn gerek dibê çe yani ji boî netewa Kurd ji boî Kurdistanê rê û rêbazê azadiyakê ya serxwebûnek ya statyakek we hasıl yana tabii ki ez vê jî bibêjim yani mafê jinê pîroz e
حوجه هل آخر رجلات ناوین اما تو نکنه وی بکه دبی چه پزیکا سر زمان خود تیخ پیش خطا نتوی تو وی نکنه ما فی خزای هر وسا چونکی داوی یم خودی که خزایه اما تو وی نکنه تیخ پیش پرسکری کا نتوی یا گلی کرد چونکی پرسکری کا نتوی یا گلی کرد نه وک پرسکری کا نتوی یا ترک آن یا فارس آن یا عربه چونکی پرسکری کا کرد نتوی نه دیاره خودی کانه به وی هوا آسیمله نبه حتی نی 100 سالن 200 سالن بردوام بکنه که دبه افگل جهولی رابه وکه گلی هوری وکه گلی دبه چه میتان وکه هیتیتان دبه ام جهولی رابه جبرگ واتا پارستگه هکته تو نبه تو زمان دلی نسر دست به او ایرو دما ایرو دا وقت تلفون دا یوتیوب دا دبه چه دبه تکنولوژیا ایرو دا کرد نه حکمدار به کرد دین حکمدار به احتمالا ایتو نکان بسرگا بسکنینه چونکه لسوریه زمانی دنینه قدقیه لترکیه هر وسا قدقیه لإیرانی و الإیرانقی لورا پرسکریکا کرد زمانی کردی هبونا کرد برخدانا سر بنگاه کردستانی یا هری پیروزه و الفبایا یکمینه یانا ev nırxedin hem kaldıkın heyecanın u pırgringen u pirozun u van nırxana jî di tevgera ya ki birêz öcalan pêşenkiya wê kir bi xêra PKK her çi qas îro Kurdekî netewperestim ez Kurdekî netewperestim bi serbilindî bê dibêjim ez dibin siya dibê çe dibin siya ew şervanên Kurd yek salên heştê û nihan nodî hatin mala me hatin gundê me hatin herêma me wan ez kirim Kurdekî netewperest yani kesên yani vê tevgera PKK ama her çok az kesi gezbejim ez demokratım ez mafê jinê naz dikim mafê xwezayê naz dikim û diparêzim dîsa yani tevgera PKK ev nirxana danime em vê jî bi cî bikin ama em nikanin van nirxana weke Kurd têxin pêş pirsgirêka Kurd em nikanin hemî hebûna xwe ser van nirxana tenê yana tu partiyakeke Türkiye وشغلت بارتياك تركيا وك دبيتشا وك جهبي وك نظام اي بارتي وك مهبي وك عادن وك عادن ام دبيتشا من بارتياك تركيا مثلا لبی دریجی جناب پارتیان زیدتر از آلیگرم کمرو به بیجه تفگرا سیاسی یا کرد وقتی تو بیجی تفگرا سیاسی یا کرد رونی گلک پارتی و رخصنین جدا هنه وان جی لگوری خواه باندور لگل گنجین دن کرنه ایته tamam ایته پارتیه کی باندور لتکریه اما از نه آلیگرم که دناوا کردان ده پارتی جیتی بپیش بکیوش بربی از ناو پارتیا ناویجم تفگرا سیاسی یا کرد دبکو مثلا ج تفگرین نزی مام جلال ج تفگرین نزی بارزانیان تفگرین به دهان پارتیم باکوری کردستانی پارتیا کارکری کردستانی جدناو دا همی ایکوتید کوشن دخطین پاراللده زاروکین من اولادین منه که چو خورتین منه همی آجی لگوری خواه تاثیر باندور لدردور خواه کریه جبروی از ناوی و ناویشم تفگر سیاسی کرده از وی نوتیج بخم یعنی بریز اوجلان منها بریز اوجلان بسری خواه دنیا که مثلا کرد کشف نکر وی demek ki bu Mela Mustafa Barzani generali Kürt Mela Mustafa Barzani li Kurdistan li Zagorostan vel asıl yani berxwedane ki Kurd li ser xeteke netewî zaten dihat meşandin û Şeyh Saîd vê rêgêra çûbû û Seyid Rıza çûbû û welhasıl zaten yani hemî tevgerên Kurd ji hev du girtinin yani ev xet kesî ava nekirî ji hev du hatine girtin یک جی تاثیر هنری جی هست یعنی تشتکی پارتیه کی به تنها سری خواه نکاره تشتکی بکه شوان تفگر سیاسی یا کرد خواسته پیشنهاد کرد خلیل خمگین بلکه جبر دنگی خلیل خمگین به هزاران انسان چون سری چیه یعنی جکتن سریات تکوشینه باش و خراب از وینا بیجم اما باندورا هنری باندورا ادبیاتی باندورا تلویزیونی روزنامه‌گری مدیا به تمامی سر جواکی چی بود یعنی تنه شرننه هر تشت faktörü pırın بیجم gerek مرو تاثیر بان انسانان جبر چام نده حالی مهمم ایجا نها او یادن جی دشونا مافی جنه ده مثلا نه وقتی که تو اخفی هاد بیرامن چما کس قالا مافی زاروکانا که halbuki dünya
ya zarokane. Siberoş ya zarokane. Eğer tu bibêjî mafê zarokan, mesela mafê zarokan ji mafê jinê meşrûtre, pîroztir e. Çünkü di mafê zaroka da perwerdeyî heye. Her zarok mecbûr e ji bi zimanê xwe mafê perwerdeyiyê bigire. Ne? Mesela tu di dünyayê de tu kîjan destûra bingehîn binêrî, dibêje her zarok mecbûr e ji perwerdeyê fayde bibîne. Lê kîjan perwerdeyî? Eştera tiştek bêjin, peymana Lozanê de peymana herî rûreş a cîhanê ye, peymana Lozanê, di wê derê de îştê gotin. Her zarok bi zimanê xwe yê zikmakî dibe xwe bigîne heqê perwerdeyiyê. Em çima heqeten li Rojavayê Kurdistanê jî, li Bakur jî, em çima mafê zarokan dernaxin pêş? Halbuki em zare mafê zarokan derbixin pêş, perwerdeyî otomotîkmen derdikeve pêş. Mafê zarokan, ez wisa dixwazim. Tamam mı? راست راست Mafê, wextê tu mafê zaroka daynî, Ronî, her şaredarî mecbûr e ji zarokan re ciyê sporê peyda bike. Ciyê ger û geştê, ciyê xwezayê, zarok bikare biçe nava xwezayê de bigere. Dibe ji tirsê dûr bikeve, ji panîkê dûr bikeve. Dibe zarok weke kole neyê bikaranîn, di înşaatan da, di xebatan da, di fabrîqeyan da neyê bikaranîn. Zarok dibe de askeriyê da neyê bikaranîn. Bi tu şiklekî hêzên dewletan nikarin bavêjin ser maloka, malan çünkü têda zarok hene gerek zarok netirsin. Gerek tu nikarî bî zaroka bitirsî. Yani tu wextê dawa mafê zaroka bikî veya heqeten pêşniyazekî min e ji bo hemî siyasetmedarê me, mafê zarokan hûn derbixin pêş, di nava mafê zarokan de eger hûn sepetê ve bikin, di binî wî de bi sedan mafên cuda cuda derdikeve. Mesela mafê aramiyê, mesela qedexeya tirsandina zarokan, tamam. Perwerdeyî bi tena serê xwe tu binî de tonkî mafê din dikarî vê bikî. Nizanim geştera bêlim gotinê. نه yani دوی دری دا جیهانه که آرام zaten یکمین جبوی زاروکا پیوسته جبرگ جبوی yani تشتکی نبه نابه والحاصل من ها پرسکری که آمه کرد بری هر تشتی ام قالا نتوه کی 5-6 میلیون کل روشلاتا ناوین و هین یک پرچه هر چوب از جهلا به تایبت هم جهلا عربان و yani سوری و عراق تفر وهم جهلا فارسان وجهلا دولة ترك وجي يعني شخص أرنيغارياوي بهواي كي هاتبه هناك هيل هاتبه جوهرتنجي يعني دري وكان حمدان وهناك أوان عشيرين باختياران شوال سر بوليتيكا هات مشاندن داكو نكردن يعني ميناك مثلا دي إيران دا عشيري باختياران عشيرين هري قرطن وهري جهاتين والحاصل او خالي ومالي واتشتين ايراني تديواني ناب نابودن همي جوي يعني او عشير جيدكن لدردورين حمداني ولورستاني والحاصل تشاوا او حمان دميجي تقريزين هري مزندا دشارين هري مزندا ايران فراستنا ج اخر زمان دا جنوح نبي حتى يرو او عشيرن تشاوا كرد بون وتشاوا جبركه دي او جي بزاراوكي كرد كردي يدن داخفن بهوا کی ایرانی پولیتیکا گمزن فارسان سرمشان ندا کنه کردن نه گله کی وان خو کرد نبینن و بهوا کی حمدان جدستی کرد کرد حمدان چیه حمدان یعنی بنگاه حتی دبیج باجاری جهانی کمینه باجاری سریع عردی کمینه اوجی خوشک و آن برای آمده همان دمی سوریوان وکر اما جهین تر و هین خورتر باجاری کی کمنار پایتخت آمدانه چاوا بهوا کی بی کرد کرنه چاوا نام مرش و العزیز و ملتی و ارزینجان چاوا تدی بهوا کی آسیمله کرنه بی کرد کرنن و سیواس و الحاصل چاوا دیر زور و رقا و دیرو که دا چاوا دستی کرده دا ابو حلب دستی کرده در خست نها بی کرد کرنن اف دیمشاندن اما دی ساجی کرد یک پرچه لسر آخ که این هنن و بی دولتن و او دوی يعني دوی دورانا ایرو دا دوی دما ایرو دا او نتو او گل وقتا بهاوا کی
ولاتی خواه یک عایدی خواه یک او ریوه به چند خواه لسر خودی بکه و زمان خواه لسر دبی چه پیش تا نخه احتمالا ایدی دیک هر هیا از باور دکم هم همی کرد سیاست مدارین کرد هنرمندین کرد نفیسکارین کرد سترامبیجین کرد جی برگه همی سترامبیج نه هنرمندن از ویجی به نوتیجی بخم حوجه ام قلبگاه ما افبه بريمال فيدري ام تشاوا جزاروكين خورا جبين نفشي ويل بيمتي ام تشاوا وان لسرفي خطي مزنبك وكوي كسي كوردي الهمبر اسكري دولتا ترك اسكرين دولتا داغركر تقول ما يز اسكري وناكم وزي تركي جنا بايبم ام تشاوا روحي كي وسا اوا بك چونكي حتاني يورو بهواي كي هاتيه اما دبن خطريا مزن دايا چوقس كرد چون دبي متروپولين تركا همي استيمله بونه زي چو قالا چو وقت دكم از قالا یین بری بیا 5 سال بری 6 سال بری آن 7 سال بری چون متروپولان چون دادی یاشار کما پر رومان خود سروان هن سروی هرمی چکوروا چواش کردستان دهاتن چکوروا وجا جوی داری بری خدزان استانبول و ازمیرا وانا همی چون دسته ما چون دیگه یعنی ام قالا دیسا بده هزاران کردا دکه لی بلی از وقت کم حوجه ایرو ایدی دنیا گلوبال بویا از کانم لبی دلی دنگی خوب به استانبول دنگی خوب به محمد حمدانی دنگی خوب به محولی دنگی خوب به قبانی مادام کی وسایه از بدنگی کی کردی بدلی کی کردی بچاوی کی کردی بگوه کی کردی و بمجگه کی کردی دبی چه در کردم پیش و دنگی خوب لنکم بلکی از هنه کس خلاص کم او لخواه گر رونی دوستی مجار هنه اتخوازم زوب تر نقاش بکم قانونر آمریکای سوریه توم بارک جو وظیفه هاتیه گرتن مزگینک پر باشه نورمال gerek ایرو جو وظیفه هاته بگرتن دانالد ترامپ تشکی وسا گوتیه چقدر راست نزانم ام بندین کوره پیش راست مزگینک خیریه یا ما خلق بینی دا نویسیه چه بو تو سر وظیفه بی سر وظیفه نبی معنوی چیه چه بو نه ندرنگه ام کرد ها از ویدری دو گوتنا آنگاه هنه کس قال بري خوش دروال كننا تو برستن لسنا علينا تو برستي ايوك عثمان طاش دمير وماش دمير هن نوال خد كن ويريشي هر كسي كن هم ايريشي كسينا تو برست وقت مدكن هم ايريشي دبيچا بقى جيد كن قاشو شخورا دبيچا نقبك وبيا وش ويري خوش خدي كن ندرنگ سبي حوجه كرت هفدو ديسا هفدو نشتينن سبي در روجلات ناوين درفت ناقدن tek peyvîstî çi ye tu amade be ev pêl derbas bû pêlikdinê wê were mesele kurd wê dîsa çawa kan bixwe amade bike hevdû neşkîne li gel hev be û li ser tek dibe çend mijarekê cem hev be em kurdin kurdistanê ne em vîne tevî bi hawakî gerek jê re rêv rêbazekî bibîn yani ne dereng neketiye belki jî işaretê tiştê nû ne belki guherîn û veguherinekî çêdibe li Sûriyê دبی مرو هیویا خو بارزه یادن جی الهام احمد پیشتی 9 سالان درباسی افرینه بو تو چوا دبینی از هم پرسکریکا الهام احمد درباسی افرینه به تنبو زاتن چما تنبو وقتا تو روجاوا بویجز ریوبریا که ناقازم کردستان اکتدی تک الهولی تنبه اجی کانم هرم افرینی و کانم هرم آنقره و هرم بغدای و هرم شامی مثلا وقتا تو خودی حزب و اشتبتر زنده تو که کردستان که ریوبریا که لسر کردی آوا بکه او مسئله یعنی همی درین مواقع ملهمبری داعشی مشارنك تو بشتريك داعشي مرتنا وقت ما يجيبوا تحيران بشتريك تنن هجوارن ما همش شغل اسلامي نظام تشي ما مساله يعني مواقع زيرو شرط ومرجن دولة تركي مدقازه از بجيبين مسكان هرمان قريجي هرم اسطنبول يجي اول مساله İlham Ahmed pişti 9 salan derbaسی افرین بو هفسروکا دایره تکیلین در و یا ریوبریا خسر جبو ججنا قربانی چو ریوبریا هرم افرینه او فرمانداریا هزین پاراستان نفقایی جالی ریوبریا افرینه و هاته پیشوازی کرن ایدی کی بریود به او مروین دولت ترکی مروین شامینه yani از با ناکم دولت ترکی زوب افرینه در بکه به کنترل دولت ترکی لوی داره هجی هیه از بیشم در انجام لفکرنه دکینه مساعده کرنه که الهام احمد چوبه بیده کنجی وین الوی دری به لشکری وین الوی دری بجیش من دیاوی الوی دریه البته
Di serdanê de her du aliyan cejna hev û du pîroz kirin. İlham Ehmed li navçeya Radyoyê jî li gel welatiyan civiya cejna wan jî pîroz kir. Serdana İlham Ehmed di demekî de ye ku bi hezaran Efrînî yên ku hatibûn koçberkirin vedigerin cîwarê xwe. Em dizanin li Radyoyê li derdora wê li hin navçeyên cuda jî zextên çeteyan li ser welatiyan gelek heye. Hê jî fîdye dixwazin, hê jî dibêjin hûn mecbûrin her yek ji we 200 euro bidin me mehê ji bo em bikarim û we biparêzin. Li hember çi diparêzî? Mamoste Malên ku hatine destserkirin ji bo li xwediyan were vegerandin dîsa di berdêlê wî de pere dixwazin. Tiştê wisa hene yani. Ama dibe em bînin vî hevalan ku heta niha bi qasî çend hezar 5000 însan hene vegeriyane. Ama qet ne tut tiştekî ye li ber bi 100,000 însanê ku koçber bûn. 400,000 însan koçber bûn bawer dikim. mamoste dixwazim gotinekî pêş bo şaşnê fehm kirin veger Evet. yani çünkü vegerîna siyasetmedara Kurd İlham Ahmed ya Efrînî tabii ki giring e. Çima giring e? Zaten hal Rojavayê Kurdistanê çibû. Navpê min berê bername te dîsa gotibû. Mesele em nikanin dîsa Rojavayê Kurdistanê rêveberên wê êrişî ser wan bikin û bibêj weşaşî kir. Ji navpê ve ev li wê dirê em gelê Kurd çawa biparêzin û em dibê çi demografî yani vê erdnîgariyê çawa biparêzin ya Kurtê da. Ji ber wî vegera rêzdar İlham Ahmed ya Efrînî tabii ki giring e da ku li wê dirê bi hevakî ew jî bi rêveberên wê dirê re têkevin têkiliyên heqîl gelê Kurdî û gelê Kurd wê dirê dîsa koçber nebe û aha gelê Kurd ji destan nêstenin. Çünkü Efrîn Rojavayê Kurdistanê Efrîn ji sedî sed dibê çi Kurd e û welatekî delal e Kurd li wê derê kanibe xwe biparêzin û bi hewakî dîsa lê vegere pir giring e. Lewra vegera İlham Ahmed ya ke vegera wê ya Efrînî tabii ki gelek dibê çi mirov kêfxweş dike. Ez ne taraftarım merov kesayetiyan sûjbar bike di têkçûnekî de ji ber ku hem serkeftin hem têkçûn li Rojavayê Kurdistanê girêdayê hişmendiyekî ye. Na İlham Ehmed Ji destpêkê de jî wê diparêzin. Mazlum Abdî dibe, İlham Ehmed dibe, hin kesê din dibin. Êwan yani sedî sed ez divê qenaetê de me ku tu firqa fikrî di navbera me İlham Ehmed û Mazlum Abdî de tune ye. Em çi dixwazin ji bo menfaetê Kurd û Kurdistanê belkî ew du qatê me dixwazin. Mesele carnan şert û merc dest nade. Carnan rêxistin tevgerê ku ew endamê wê ne wisa biryar didin ew jî milîtanan girêdayê tevgerê ne mecbûrin di wê xetê de bimeşin. Tu nikarî ne weke mîna dewletekî ku lê hilbijartin hebe, lê îxtidar hebe, partî hebin, partiyên legal ê desthilatariyê hebin, ku mirov hatibe hilbijartin, mirov wextê ku têk biçe îstîfa bike. Li rojata navîn ne wisa ye. Hele partiyên ku bi milîtanan dixebitin ne wisa ye. Yani îstîfa tune ye. Tu di mantıqa van tevgerên siyasî de ku ji xwe re dibêjin şoreşker duwan da daîma ceribandin heye. Mesela tu wextê ez şaşim tu dikarî müdaxile bikî Ronî. Mesela tevgerên şoreşker ji bo şoreşê tê dikoşin. Heta bigêjin hedefa xwe. Her tiştê ku dikin diceribînin. Mesela carnan sistemekî eskerî derdike dibêje ji her malbatî bila însan werin tevlî eskeriya me bibin. Baya ceribandinekî ye. Salek du sala diceribîne dibîne ku zirar dide civakê dev jî vî pêkanînê berdide. Ama rana ve nabêje min xeta kir. Wisa nabêje dibe min ceriband. Radibe li Rojavayê Kurdistanê tiştekî diceribîne rêveberiya xwe ser diceribîne mêze dike ku konjonktûra siyasî ya herêmê Amerika, Fransa, dewletên Ewropayê, İngiltere, Tirkiye destûr nade ku ew bimeşe yan jî serkeftina xwe îlan bike. Çêkê dibe min ceriband nebû. Evet. Mamoste Yani Rojava ceriband nebû. Ama tabii ki îdî qurbaniyê me çêbûn, şehîdê me çêbûn, bi 100,000 însanê me mağdurman ew meseleyekî din e elbet. Tabii ki keremke. Mamoste zarokên Kurd, netava Kurd yeke hema herî kêm em ji dibê çi ji vê 100 sala da wê de bûre.
Dibin qırqırına da yani 100,000 her iki 100,000 kes tevê mesela Kurd û Kurdistanê da şerkiriye xwîn rijandiye û bûye cangorî hewceya xwîna gelê Kurd neha xweserzan be li ser ceribandin çêne be yek tu rêv rêbazekî xurt pak û paqij bide pêşgelê Kurd veya meda helekî generalê Kurd rêzdar Mazlum Kobanî bixwe dibêje şaşiyê me Rojavayê Kurdistanê çêbûm lêborînê ji gelê xwe dixwazin والحاصل wî bixwe devê xwe vegotiye li Rojavayê Kurdistanê şaşî çêbûn feqet ew şaşî ji ku da çêbûn çawa çêbûn ez û tu baş zanin dibe belki em carcarna nînê cî welhasil ez baş zanim ha di siyaseta Kurda di siyaseta Kurda jî mutlak butlanên me henin mutlak butlanên me henin ne Kurdin ew bixwe ne Kurdin û ne li ser heta Kurdînin ama qedera Kurdistê wan da ew kes henin û nehew jî em nav bikin em vana zanin dibe çi birîndar birînê xwe zanin birîndar bi birînê xwe zanin ez divê bibêjim ez vê ji malekî me veya vekir dedî vê deran hat gelek kes êrişî dibe ser bi rêz û celan ez bixwe ji roja ewla dibêjim ev şaş e yani bi rêz û celan me baxçakî dibe çi baxçakî gula amade me nedayî bi rêz û celan da ku celan gotîna ez baxçeyê gula naxwazim yani me Kurd ê li derve me baxçakî gulayê amade neda destê Öcalan dema dewletê li deriyê bi rêz Öcalan xist baxçakî gula li holê hebû Kurd li her derê serkeftî bû Rojavayê Kurdistanê federasyoneke hatibû hava kirin li Îranê federasyoneke hatibû hava kirin dibê çi li Kurdistanê ciyayên Kurdistanê hemî destên gerîla dabûn û bi rêz Öcalan neha müdahale kir got aman tiştekî wisa nîne me wêrantiyakek dema em mel deriyê bi rêz Öcalan xist wêrantiyakek li holê hebû wêrantiyakek li holê hebû ez lewra carcarna dibêjim ya neqîl bi rêz Öcalan tê ji ber ke ev serkeftina li holê hebe vê jî bibêjim heger serkeftinek li holê hebe îro madem dîketin vê dirê em ez got nabikim ev ne heger serkeftinek li holê hebe yani heta kenkî hetanî tedî ev şerê Rojava dest pê kir ne ya bi rêz Öcalan bû ya rêvebirên ya rêvebirên PKK bû ama binketinek jî hebe ne bi rêz Öcalan e ya dîsa rêvebirên PKK bû Tifam dike bi rêz Öcalan 27 sala zindanê da dîl hatiye girtin tu nikane dibê çi yani binketinek xwe bi hawakî wî bike mal ji gera min digot apocilik tê lîstin hinek apocilikê dilîzin serkeftinek hebe awane binketinek hebe dibê çi yani çîçî heta bi rêz Öcalan wan da kir ev neqiyakek were mezin vê derê li rêz Öcalan tê ez pir naxwazim mijarên hesas biaxif li ser bipeyivim me vêya de helekî me vê gotinê ez vê bidim helekî yani dema me li deriyê dema dibe çi dewletê li deriyê îmraliyê xist li deriyê bi rêz Öcalan xist baxçakî gula tu nebû li holê wêrantiyakek hebû û li goreyê min jî ez dixwazim vê mijariya zû nepeyvim li goreyê min jî yani bi rêz Öcalanê 27 sala di zindanê daye hewqas lêdan û vê çi ferman û falan û filan û bê agahî virda yani yê ve 27 sala li derve azad bû çerkirin dibe çi mutlak butlanên 27 sala li derve azad bû çerkirin daxaniyê wan ê kecekê bi Tirkî bûn daxaniyê wan hemî bi Tirkî bûn wan çerkirin li Şengalê daxaniyê Şengalê bi Tirkî de hat nivîstandin ma weya xetayê bi rêz Öcalan bû yani ji ber ya neyse em ji vê mijarê derkevin أنا از منطقة تفهم دكم يعني تدبيجي مسألة جران يا 7 سالي يا دعوة كرد كردستاني إجابنا كي مرو حميج بخستيو جلان مرو تاني جوي چاره سري هيبي بكي مرو تاني جرانيا وي سوچي بخستيو وي طبي مسألة كي دور دبيجي نا تشتكي ديجي دبيجم از وينا بيجم نا تفهم 7 سالي دكال جي دبيجم بس اشترى بيجم از ترجمه بكم 27 ساله Öcalan da hapse daye dınav lepin devleta Türkiye daye yen derva Kurdistan azad kırın serbuha kırın ma Öcalan ne işte mektebi Kurdi ve kırın hemi rojname xwe televizyona xwe kırın Kurdi ma ne işte Pervin bejim icabna ki meru de her tişti de rabe Öcalan suç var yani Öcalan sibe der ki ve işte rabbeje ya arkadaş del derva te çıkırmışlar egoneke. İşte gidim diyeceğim. Este dibêçe este Ali tebkim.
مد پیواژه یکمین دا وقت برز او جلاندیل روجاوای کردستان در فتک در کتیه خولی و کرد خودی بهیزن و داعش دکن و امریکا خدایی کلکی و کرد وکل هن ام دبینن سری او جلان ده گافتش دا ناویجه جی مثلا دادی نایل ترکیه دی بیجه در جهیزا خبر دن گورن تکرن تفسمو ببن دی بیچه پاردون تف اصول ببن ارتش آزاد يعني والحاصل تفوام ببن وبمرة شهر بكن يعني دي كوباني فلان مالوين ليش دي مدي وشغال جلان بريزو جلان تشتك دي هقل كرد لفي دري راس توان كت تشتكي بكره استري ويشو قاف بيش دنابيت هم اما جنها مثلا دبيش نها شو بريزو جلان دي ما بريزو جلان ويران تي دي بينه وقت تا ايرو كردستان اوا كربا يا سينور كردستان كي دولت ترک ذاتن وی بلت بلر یا وی هین بی اوش سواچه دولت ترک چول در یه برز جلان هست داکو اسرائیل احتمال کبو گلو اف سناریو بگهرینه yani çiçara وقتا تا اگر تا مثلا گافین کردستان زودا و پیش داویدی با öcalan ha زودا و azad با çünkü tişte tek hani bu pe öcalan azad bıkra devlet Türk diye satın tengasi تبري خبدا حتى كردستاني دولة ترك ذاتنا تشارد ما ويبقوا تقلوا هذه جلان بهواكي والحاصل البيدرين هاكي بريزو جلانتي دول بيش çünkü كما 27 سالة ديل قلتيها لكاسين 27 سالة آزادن شكرا Mesele 27 تلفزيون 27 اجانس 27 روزنامه 27 داخلية محمد تركينن ما بريز اجلان دویری دا خطایی ویچیه نانا لزندان انت پرورده تب ترکینه لچیا و لبانیا و لدشت و زوزانه پرورده تشمندیه تب ترکیه ما یا خطایی بریزو جلانه البت نانا راسته باشه دبیشم هوالا کی دبیشه مرخاصی دبیشه نه دقیقی کی دبیشه کانی بوتانی کانی بوتانی تو تخوازی خوابی گینی من لسر مدیا جواکی تو دانی چوا اینستاگرام دکاری مساج بشینی توییتری دا yani de ikisi de dikari mesaj bişini bedrandere@hotmail.com mail dikari jmara bişini tonki cihane dikari jmara mesaj bişini başı em dikarim kem tekili icab ke numara hajdim te başı Malatya va kani botani tuxazet tişteki bigine min hen agahi hene tamam Roni Malatya va baş bu teru tiji bu hevanlı unçid bejin yani heval tevlit edibin kamil dibeje rast dibeje Roni ej tebrik edibim ya tabii ki bana rasti geçtiğine yani 27 sale öcalandı tecrit edeye le zindane le derva pırtışteki kusa مروان سربلند بکه و مروجی کیف خوش ببه پرچینه بول در و مسئله و باشه رونی مالاتیا و هربی مستمانات جاوا و سپاسیا خوش کسی المگوداری کرنه سپاسیا خوش وان را دشینم و الویدری حوجه تو اریشنی سر تو پیشنگین کرد همی نرخی منانن بخطاين وقا بدبيتشا باللوازين وقا بالهنكيا وقا حمية الوان حمية خدي دركبن وحم حوجية بكردي بفكرن بكردي ترابن رونن أبجي دبيتشا نياكا كبرخدان يادنا هوانو مالا و آوا متشتك جبير كربه امي سبي بيجن دوستو بيجن ها از هنك ركلام خوابكم يا سبي شاكرو جغوري درد كبه بيحنك دبيجن واو فرمز إدايا كمزنة سبي او جاميريكو دو حب جاميريكو شاكرو جغوري در خستنه تمام روحي شاكرو كتنا نوا روحي شاكرو يعني روحي شاكرو قرتنا كلامن دايجميجي شاكرو دبيجن يعني تطبيقي شاكرو جغوري در كتي هاتيه سبي ايوار يعني ساعات حقا دبيجم يعني من قدار كر الشخ بو سبي ايواري هنا ببينن شمي ايواري دو سبي ايواري جي
Behice Feride Demir برنامه اکوی تایبت هیه به کسایتیه که جن را برنامه چید که اما سبی واری اتخاذمون تماشا کن که خود مزن ما مستويات طبيعي وك ميتافور دا شاكروش غوري در كذا تقال دبيتش شاگردي كي شاكرو وي ورا سترانا بيشنه belki şakroş gore derk etiye yani belki kad ne metafore yani tu çuma kuji belki nemriye şako mıraba meybe sevkram şakro nemriye ya bu fikre her sibe şakro godar nekim der nakevim der vaya ya acayip ye bime derman cana gunemi bu Avrupiyate edbijim ya جبي معرومانه جبي شاكرو معرومانه proje meciymiş Avrupa'ya kirago şakroya ve tüne un çava dijin ya. Çava dıkanın 5 şakroya. Goyeme Michael Jackson'e kime he bu? Hakikaten Michael Jackson merut kare bir şakrora mukayese bir rastı. Ev hünermendeki acayip mezine Michael Jackson. Malatya hava herevi. Hatire ve hevanlı slavres.